Emsakazweni ngiyathemba naphila ezweni igama uLebohang Babaratang Sekgowa basantsane ba re ke nna Mr. LBOOHANG. Mamela, welcome. And if it's your first time coming across our content, please stay with us and subscribe on the channel. It's Liqua Community Network, LCN Zwagala Nawe. First episode of my podcast. Bekudala ngishilo vele ukuthi ngiyeza. Abanye bangazela on my personal channel Lebohang 1508 FM, but njengamanje sisebenza serious sisebenzela umphakathi sikuyo i-platform Liqua Community Network isoqinisekisa ukuthi ukhula nathi. Kanti ke igama le podcast emsakazweni podcast. Omunye ngathi yazi yavila pha le ndoda amagama engaka ngazalande nje igama elidizi kanje. Mamela ukubalekile ukuthi wazi ukuthi the whole thing ukuthi isenze lento kanye the main purpose ya yonke lento ukuthi sigcine si-establish yona okanye siforme yona i-radio station yalana eLiqua, so siqala kuyo inkundla lena sinayo of which is YouTube and also other audio DSPs la khona uzothola our audio formats if ufuna ukubamba wona ama-podcast ethu and other content. Kanti ke ngaphandle nje ukuthi ngibe mude on this introduction, ake ngivumele nje ukuthi ube nathi unethezeke ngi-introduce my guest. Ngivula nge-guest isuka nje ebhandeni. Namhlanje ngihleli nomfowethu ohlonishwa kakhulu la endaweni yethu, okanye mina ngingakusho nje kugcwala umlomo ukuthi ngiyamhlonipha. Ngimhloniphiswa nakhona imisebenzi yakhe ayenzela umphakathi ngaphasi kwenhlangano okanye kwe-movement yakhe edume kakhulu nje on social media. Kuyaziwa nje ukuthi active ngendlela eyisimanga ingenelela, probably usuvele wazi nje ukuthi ngikhuluma ngobani. Mr. Phiyelo Mlotshwa, Bhuti, welcome. Ngiyabonga mfethu, ngibingelele kumuntu ozobuka le podcast. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge nokuthi us-honorish nje. Cabanga nje sikubiza nje asina ngisho i-reference ukuthi lento sikubizela kuyona kahle yini, kodwa nje uvele wathi na uzosithemba ngesikhathi sakho. Nangempela sibonga nje kakhulu ukuthi usithembe ngaleyo ndlela. Kuningi namhlanje ngiye ngathi ngikusondezela kona engifisa sikhulume kona. Si recorda this episode in our community, kuye kwaba nama changes amaningi ayenzakalayo, but before sifika kulezo kuyaziwa ukuthi uPhiyelo umuntu ngempela o very vocal when it comes to izinto zazo as a politic and a whole lot of things. Uyaziwa nje ukuthi we are someone very active when it comes to umphakathi wethu, umuntu osiza kakhulu. Mhlambe ngawakho amagama ungazi-introduce uthini emntwini omamele njengamanje? Okay, nguPhiyelo mina igama Mlotshwa isibongo. Ngikhulele ngizalelwe around khona la Standard Team. Yeah, man. I think ngifike la elokushini maybe I was 14 years or something like that. Okay. Alright, ukukhula ke siyahamba sibuye elokushini. Ngwase kufika ke lento leyo ukuthi kube nalama challenges. Yeah. Abe faced by community. Alright, kube nalento ukuthi kunalento ukuthi uyazinikela kahle emntweni. Okay. Yeah, noma kungathiwa lapha kunenjela umayo uzobona na ufika khona. So ngize ngigcine ngibe la ngikhona mina namhlanje. Yeah. Kube lento yokusiza but not ngama issues mhlambe abhekene nama delivery kamasipala nanani. Ngayo yonke nje into. It might be la usebenza khona uyahlukumezeka in staff or la uqhashe khona noma stand, yabona yonke cishe yonke lento le. Ngisebenzisana kahle ama social worker, ama phoyisa, i-home affairs, i-labor, everything. Yabona, yeah, yo into engisiza ukuthi ngikhona ukuthi ngibe active, ngikhona ukuthi nanginale inkinga ngiyazi ukuthi ngiyakulaba ngiyasizakala. All right. Excuse me. So as time goes, Yeah. i-community iyo yagcina senginika igama langenelela. Okay. Yes. Though ekucaleni vele bengingalithandi ngalizwisisi but ngigcine ngokuaccepta lokho. Yabona ukuthi hayi asibizeni uBhuti azongenelela kwaba ilento ukuthi abantu bese fila ngenelela. Yes, sebathi hayi ungenelela right. Ngathi no, ithi ngithathe le gama abanginika lona ngiliregister as NPO. Okay. Ngaliregister it's team ngenelela 8303. Okay. So ngize ngifake lo team ukuthi I'm willing to work with anyone who's willing to join the team with the same interest. Yes. Umphakathi. Lo 8303 i-address yala ngihlala khona. Alright. Ngoba ukuthi abantu nabathi Bhuti sifuna ukuza lapho sinenkinga uhlala laphi, ngithi hayi 8303 TLC. Hence ngithe team ngenelela 8303.
yabona. So noma sekungafika la kuthiwa umasipala ama-address uyawachintsha le ngizothi ayishintsha ngihlale nge-83 kusingenkhona ukuyishintsha yabona. So yeah yingakho-ke namhlanje ngilana then okay ngike ngaba ne-page let me just in short say ngike ngahlala ePitori eAtteridgeville kwakune-page kwakuthiwa ipheli quick news yabona. Lelo page la ngisiza ngelinye ilanga ngixakekile but ngizoyiqoqa ngelinye ilanga leyo. Ngathi nangibuya iStandard ngapha ngaqala ipage kwakuyi Standard sakhile quick news. Kuhamba isikhathi ngalichintsha kwaba yiLiqwa News and Advertising. Njengoba seyigcine seyicrashile nayo nini sengitshintshile manje sokuyi Fountain of Liqwa umthombo waseLiqwa yabona. So le social media kahle iyo engisiza kakhulu ekutheni abantu bakhona ukureport inkinga zabo ngikhona ukuthi ngimancede kuzo because without social media kuba nzima ukuthi sixhumane nabantu. Lokhu kungabi lula futhi ukuthi ukhona ukusiza wonke umuntu ngaso sonke isikhathi but yes we are trying. Ngoba bengisathi ngifuna ukuchecka kuyo leyo because yonke lento oyishoyo indaba ye social media iyona eqhakambisayo kahle kahle ukuthi na ithuluzi nangempela elikusiza kakhulu. Mhlambe uze unotice ukuthi i-instrument ebaluleke kangakanani ukuthi powerful kangaka wawudraw yini to ispace se social media mhlambe bekunothando lokuba i-influencer mhlambe. No social media ngibone ukuthi iyo ekhona ukuthi hence ngithi ngize ngivule ile page nangibuya le indlela elangisiza ngayo vele mina ngangixakekile. I think I was in a space within 2-3 hours ukuthi ngikhona ukuthi ngithole usizo but i-social media iyo yakhona ukungisiza ngakhona ukuthi ngibone ukuthi okay ipower ye-social media iyasebenza then going door to door mhlawumbe lokukodwa uthi ngicela usizo ngaloko ngeke kusizakala but i-social media for instance nasingathi manje okay sicela i-ambulance address ineso uthatha ufake ku-social media yabona uthi mhlawumbe nomuntu ogula kunomuntu osososola izoshesha but na ungathi usuka la uyofuna i-police station usazoyele uyafona mhlawumbe amafoni wabanjwa nanani but ku-social media ukhona umuntu ongaba seduze ne-police station by that time akhona ukuthi angena tayo ngibona bathi kunanayo into i-address ineso ngithola ukuthi amafoni abona down akhona ukuthi bathole wena yabona ukuthi ukhona ukuthi usizakale fast kanjani. Nah, that's power. Then uye waba very much active because la ngiyaqala khona mina ukunotice ukuthi hayi man umfo ngiyamazi Pierre Mlotshwa igama lakho laselithanda ukuthi libe mandla kakhulu kulezi zepolitiki. Uyinini mhlambe la khona soba more affiliated with the politics zakhona la Standard nakhona udrawelwa yini into space of politics? Yabona mfethu mina I'm not a politician. Okay. Yeah, but hence ngithi ke ukusiza umphakathi yikugcina ukuthatha ukusondeza kwipolitiki. Yabona. For example mhlambe ungangi-WhatsApp ungifonela or unginbox mhlambe ukhale ngesuwa la ekhaya ukuthi isuwa kudala ivuza nani yabona. Ngizama ukuthi ngiyi-channel ngendlela e-right lento leyo. Uthola ukuthi abayinaki. Yabona ukuthi uzongithatha ngimukisephi. Sekumele ingimuse kwipolitiki manje ukuthi sekumele ngithole ngendlela yepolitiki ukuthi iliwe ngenkani ukuthi ilunge lento leyo. Yinto yangisondeza kwipolitiki. Right ke ukufika futhi lapho kupolitiki akusho ukuthi ngizokhetha ukuthi ipolitiki ngifuna ukusebenza nalo yana but whoever the person who's going to listen kulento engizobe ngisho athumela abantu bawusolve lento leyo uzobe kuumuntu lo alright irrespective ukuthi mhlawumbe usuka akuyiphi inhlangano yabona but lo ozolalela nangizothi yabona i-address inesoba nenkinga so athi okay ngizothumela abantu bayilungisa lapha then it's good into yangithatha yangisondeza kwipolitiki leyo. Na ngezwakala mhlambe kwakuyiyona miphi iminyaka la khona waqala ukuba more active kungathini ekusondeleni kuzo lezi politics? It was towards 2021 if ngikhumbula kahle ama local elections sibena 2021 yeah so going to 2021 ila ngibe khona much active kwipolitiki because ngangifuna ukuthi kube nalo change oluzoba khona yabona ngalendlela ukuthi sibe nabantu abasolile isikhathi eside but azange kube khona okwenzakalayo yabo. So then ngasengithi no yabona into okuzomela ngiyenze manje angifuni ukuthi kusasa na uzofika kimi ukhala or ukhala ngokuthi uhlela unganagesi for certain days ngizofika ukuthi yabona manje mfethu into okumele siyenze angithi uyabona ukuthi uyakhala kimi ngiyazama ukuthi kube notshintsho but labantu bayangiqindezela
yabo Yeah. ngoba kuma local election ake sizame ukuthi senze lokho ukuthi sibone ukuthi angeke kube noshintsho ukuthi nawukhala kimi nangikhala ngale kayi-1 kukhona kube khona Ukuthi nawe you have a kunokuthi certain mhlawumbe power. njalo ukuthi hayi bafomani ngiloko ngilindile nami ngathola bayang-ignora ayikho into enzakalayo yabo. Yeah, because ngibuziswa yini kahle kahle leyo ukuthi into yanini. Ngifuna ukucheck ukuthi before 2021 were you already observing ukuthi i-politics yala eligwa ihamba kanjani, who is in charge office la mayor into ezikanjalo, because if I'm not mistaken uzangicorrect lana ngiphambi kwakhona since 1994 till 2021 iligwa municipality abebaku office on the administration bekuyi ANC yonke leminyaka kuqale ukushintsha 2021 angazi noma leyo ngithola right. Yeah, no lapho alright mfethu uyabona yonke leminyaka. Yeah. We have to be honest, ne? Asike sayidini la muntu, Yeah, asizondi muntu, asoppress umuntu, but mina as a person whom the community relies on me ukuthi nabane inkinga I can help those ezinye zingihlula. Yeah. Ngibonile ukuthi kuyo yonke leminyaka until 2021 le administration ebekhona ngikakhongolose isifailile angifuni uqamba amanga kuloko and nginama reason maningi mfethu kungashona ilanga yabona but ngizawachaza nje amanyawo yabona isifailile too much yazi nawe ungakhumbula kahle kube nezimpi ebeyikhona phakathi kwamasipala lapha kunalabe sino MM khona ubaba uLinda Shabalala ube municipal manager imeya yethu leso sikhathi bawulinda Dlamini kuyoba khona nokulwa nje okukhulu phakathi kwabo municipal manager wagcina sakhishwa office ngifbo lokulandela mhlawumbe izinto ze social media nani wakhishwa kwagcina sekugweldelwa amabhatla eminyango wakhe nani uyabona ukuthi labantu kulwa labantu kumele ngabe basiza thina uyabona then nakulwa bona ababodwa lapha thina sosizakala kanjani okay umunye nomunye wagcina sekahamba nama bodyguard nani what is all of umasipala nanga kuzokhumbula angazi umasipala I think ukuthi izolve 2 times under i-administration ye-ANC ya saze sakwalandwa ile administration if ngikhumbula kahle kwakubani lo mfo uJohn Medler something like that gcine singaphansi kwakhe before 2021 yabona so if kuzodissolve umasipala you have to see that there is something that is wrong ngale administration esuke lapha esuke iphethe angeke dissolve umasipala kuze decide ukuthi kumele kulandwe abantu le bazorana umasipala bese singana mayor singanalutho leso sikhathi yes so then kube kunenge mfo kube kunenge angikhumbuli futhi uyabona njengamanje currently besinayo lento ukuthi siyazi ukuthi kune council sitting and stuff uyabona la social media basho ukuthi hayi kune council sitting but by that time kwakuliwa kakhulu angikhumbula ukuthiwa kune council sitting ukuthi echamber lapha ama council ayahlangana nani meaning inhlupheko zethu as community laphansi bezingafiki lapha ngoba akekho bekathatha le inhlupheko zethu ayoyithula lapha echamber ukuthi bafethu community face ane nama challenges isafana nalawa. Alright, because engikukhumbulayo kuze nakhona umasipala abe under administration njengobusho yena Mr Medley or John Medley kwaku Astral wayisa lo daba ecourt i-court yabe seyirequesta ukuthi from ilona i-National Assembly kube yona efaka lesinqumo sokuthi kwenze ngalendlela ekwenzeka ngayo. Then okuningi sokuvezile ukuthi after lapho vele kwaba ukuthi e-officeini kuyafana nokuthi we don't have like ama officials ngendlela ye-right ukuthi ikhalo zethu zingasiza zingathini singathola usizo uma ukuthi sinezikhalo esinazo. La ngifuna ukuyiphushela khona lenkulumo yethu yikuphi ngokwazi kwakho kunini la khona inkinga ezifana nokuthi siswele amanzi inkinga ikakhulukazi boma extension 7 ngiyakhumbula was still in high school extension 7 inoqeda nje like inyanga ingenamanzi inkinga enjengalezo ukuthi ziqinise kakhulu nje la ilikwa uma ukuthi uyakhumbula mhlambe iyona miphi iminyaka mfethu yabona inkinga yamanzi na ungathi uyayilandelela kahle angeke uzuthola ukuthi isuka phi iyapi but engikukhumbulayo
because yabona wonke lama extension anganamanzi impompi ikhona emajartini and amanzi akaphuma kulezo impompi lezo yabona. But engikwaziyo ukuthi kukwanikezwana nangamathenda kukhandwa lento la intabile angazi sibiza ngani yabona. So ngathi kwathola ukuthi nalabo abayikhandanga ngendlela eright kwakuyo yayimeli assist lapha. Okay, kokunye into ebebahlala bakhala ngayo ngale ndaba amanzi ukuthi i-water treatment plant le kwakumele ikhuliswe because yayikhona ukuseva i-capacity leya before soba nabo Roykopen extension 7 extension 6 extension 8 and stuff yabona. But akuzange kuze kwenzeke lokho ngaleso sikhathi, hence kwagcina sekunalama challenges amanzi. Kwaba nama-rumors ukuthi khona bebavala nama-valve amanzi laba abavala khona babe bayazikhona just ukuthi they have to benefit via ama-water tanker ukuthi bafake lama-water tanker bakhona ukuthi basupply amanzi elokishini naloko abangakhonanga ukuthi bakwenza ukuthi basatisfy wonke umuntu yabona. Because ukuyikona okukhulu wena Mr. Mlotshwa ne kuyinhloso yale sit down esinayo namhlanje. Ngingumuntu ngempela nami obekangakazi abana interest when it comes to izinto ze-politics ukuthi kurana kanjani emakutheni like benginandaba nje at all, but ngenxa yezimo ke ezilokhu zenzeka obvious umuntu uba forced ukuthi agcine anikeze i-attention to lezi zinto kahle kahle ukuthi zihamba kanjani. So inhloso yale sit down esinayo namhlanje kungukuthi usize omunye mhlambe onjengami already seka notice ukuthi kunama issues ayenzakalayo ama-affectayo ngenxa yendlela ekubuswa ngayo umasipala wethu. So mainly ekuyikona ngizofuna sifocus ekona ukuthi si understand ngathini usenze sikhona ukunderstanda ukuthi as i-structure sayo umasipala sokuphathwa kwamasipala sihamba kanjani from the mayoral's office ukwehla to amakhansela lanke sinawo emawodini yabo into ezikanjalo. So mainly nje bengifuna ukuthi sigxile kulokho kakhulu, but obviously we will have to tap kula ma issues lanka engicabanga ukuthi most of our viewers seba aware ngawo ukuthi there were tenders yakhishiwe into ezikanjalo yabo. So la ngifuna simuvele khona njengamanje because ngiye ngathi manje ngithumelela on our prep ngathi ngifuna siqale before 2021 njengoba sovezile ukuthi prior 2021 vele already bese kumoshakele. So kusho ukuthi sifaka okanye kungena umeya omusha of which was i-LCF Mr. Delani Louis Thabethe. Already yabheda ungena kumasipala onga exist kahle kahle umengena yena mhlambe awusithathe nje usibeke kuyo leyo period 2021 November engena coming to 2023 if I'm not mistaken 2023 November. During that period mhlambe yini ongasinikeza kona? Okay, primary elections then after seka electiwe seka hlele seka in the office. Alright, ngicela ubuyela kule prep yakho nje just ngizokhona ukuhamba step by step yabona. Ngizocala nje ukuyiqala ukuthi kuze kufike kulo in short kuze kufike kulo 2021 kungena ubaba uThabethe. Nangabe sizokhumbula I think mhlambe sikehla sahlala vele sibahlali bala elokishini sonke yabo. Before kungena ubaba uThabethe nani ngakhumbula besineyinkinga zododi i-dumping site ngiyacabanga ukuthi besiyibona sonke ukuthi njani. Ngiyakhumbula i-DA kunala yaze yafaka isikhalazo khona. Uyakhumbula ukuthi ama-truck besewadampa ceni komgwaqo lapha. Nabafika nje badampe na uqala nje ungena uqhamuke sekhundu ngene standard hall vele kuyanuka kugcwele udodi ceni komgwaqo. That was before. Yes. Nangabe mhlawumbe wayibona manje uzobona ukuthi umehluko ukhona. Then besina lento kwakuthiwa i-liquor shading ne-Eskom yayishaya ke vele kuba i-liquor shading kube i-Eskom kuze kwaba khona lento kwakuthiwa i-liquor ratepayers association or something. I was part of that organization yayisungulwe abelungu uliswana nale lento ye-liquor shading ukuthi at least akuzange ukuthi kubhadalwe ama rates. Yes, ukuthi bakhona ukuthi basikhuphulele le lento yogesi ulobe kasinikeza yona ngoba beyishaya vele bethi nayifika lapho ugesi gaqa asisana gesi.
So I think we were going for 6 hours a day singana gezi. Izindlela zaseLikwa ngikhuluma before 2021 ngizongena ku 2021 izindlela zaseLikwa besizazi sonke. Nangabe uzosuka la nangizothi manje thatha imoto C8 it was a nightmare. Not because 8 kusekudeni or una petrol nani, but lo mgwaqo na uqala ubheka na ukhuphuke Lombard lo ubheke eLibeti lwana bokungahambe kulo mgwaqo lwana bekuyimigodi kulo mgwaqo lwana bekuyimigodi. Okay, ama roboto ke vele bese accepted ukuthi asinama roboto sifanele nabo Freede, excuse me kubantu base Freede but bese kana malento yeah ama Apollo bafethu most okay kuyoba nale bebathi project angazi bathi beyilathwe isasolo rini yasebenza lapho nalapho ifaka lama LED but a stop yabona. So yenye into beyishaya indawo eningi vele bezingana ama Apollo then kwayona extension 8 kahle kahle ingenye indawo because ayina even street light kumnyama kule ndawo too from before sibe nenkinga ke njengabantu abasha uyahamba ufuna umsebenzi wenza yonke lento bathi okay sicela i-proof of address ukuthi uhlala lapha. Nawufuna i-proof of address bakufuna 30 rand. Mind you usuke ngenyawo la elokushini usoyile kwale mali taxi. Lento ngabe umasipala ezikumasipala wethu phela umasipala ukhona lapha because abahlali kube abahlali bangakho ngapha umasipala ke ufika lapha bazofuna 30 rand and I'm telling you I went there 3 or 4 times lapha trying to help abantu uthi uyifuna ngenkani bathi ayikho imali kunika imali ngekho angeke uzujampele ngani kwama account uthathe ngenkani. Enye into administration yeANC besifeyila ngayo leyo yabona kube yabona futhi ke leyo ishayile leyo ishaye kakhulu bazofakaza abantu base Roycopeni. Yayibo Roycopeni njani namhlanje eRoycopeni nangabe uzongena khona ngemoto manje kwaqala kwanizulu wenza sure ukuthi uyashesha uyaphuma kwabangelwa yini lokho eRoycopeni bekuqhashwa ama contract afika sebenze agubha shiye kunjalo kusale kumaniki awukho umgwaqo Roycopeni ongawuhamba manje imvula inile contract ihambile mele kufike enye kuloko kuchintshwa ama pipe aqedwa yonke lento leyo yabona. So that was before 2021 ndona manje kusesenjalo. Okay nayi indaba enkulu indaba yemall imall I think into since lebo 2015 lokho imile indaba khona yabo so ishayile ke leyo right ke ake sijampeke ke sibuye ngapha ke sibone hey bafethu wafika ku 2021 ila sasesiphusha khona siphusha abahlali ukuthi ake simane sizameni ukuthi senze utshintsho yabo ngoba inhlangano esiphethe manje irelaxe kakhulu so ayikho esenzela kona akukho nje beyisenzela kona abangeneki labantu nani okubalekile nje kuba ama party after ama party River Park and as I'm telling you kunenyoni engihlebele vele ukuthi since that day after emotion of no confidence against the mayor till namhlanje usaphithizela lapha eRiver Park sa celebrate. Wow, angazi abasimemi ngani phela ngoba nami ngiyafuna phela nami ngiyophuza ama Hennessy lapha konke lama expenses ale asazi mfethu into esingayazi but yinto yabo yakudala leya yabona. Okay then after ukuthi baphumile ke 2021 yangena i-administration ye-LCF ingena isizwa i-voting block i-FF Freedom Front Plus i-DA as well as ATM ne-ATM exactly yabona. Okay bakhona bamthatha umasipala alright kwasetshenzwa at the beginning because ipolitiki yazi ukuthi njani though angifuna ukugxila emntwini after lokho because sisebenzile thina abanye sisebenzela ukuthi kuphume ukhongolose not because simzonda but because abantu bebakhala bangakhona ukubasizakala yabona. Sorry to interject, mhlambe towards wona ama local elections campaigning and stuff wena ubu move under which party or organization njengoba be ngathi kulungiselelwa kona ukuvotwa for ama local elections ku la ngoswabalile LCF DA ATM Freedom Front Plus no mina bengihamba ne-LCF of course
ubaba uThabethe lo before LCF usisebenzile naye Okay. ngalezi zinto zama GBV and stuff kule organization ebizwa nge#IM. Sisebenzile nje naye strong yabona. So then kuthena sekuziza ngapha sathi yazi no into okumele enze manje ake sizame ukuthi into ezosisiza ngoba akusizo lokhu ukhala labantu abalapha bangafuni ukuthi bakuzwe. Ake sizamele indlela ukuthi mhlambe la singasungula inhlangano khona ukuthi kusuke laba bantu labantu. So ya vele bengiphusha neLCF because I was even a councillor candidate for Ward 4. Okay. Yes. So then okay, lucky leyo after my election sakhona ukuthi sithola ama city I think awu 6 as ama PR councillor but alikhi ward esalwini waba nje la ilento ama PR councillor. Okay. Then ke ngoba politics yayazi kwaba futhi nalokuxabana kuba khona phakathi kwenhlangano ngakhetha ukuthi ngidube ke vele sangaba nalokuzwana nani. Then as time goes uyazi ukuthi in life you don't have a permanent friend, you don't have a permanent enemy. That's the fact. Okay. So if umuntu uzombona ukuthi wenza kahle kuzomela nibuyisane ngoba wenza kahle ngale but ukuthi i-community yephambili kumele niphinde nibuyisane. Yes. All right then. After lo 2021 ke into yokuqala ke lo baba lo esibone ayenza uyobuye kwalungiswa ama robot edown. Ngixolise futhi ukuthi ngiphazamise before singena kuleyo because omunye angazibuza njengamanje because I remember nje ukuthi bantwini abaningi igama lakho belingapheli olwimini kahle uma ni campaigner towards ama local elections like ithemba labo bebanalo kakhulu balibekile futhi ekutheni njengoba u-involved nangempela bayathemba ukuthi kukhona ukukhulu okuzokwenzeka if ningalithola ithuba ezinhlangano i-LCF. After lapho kwabe sekuvela kona ukuthi uya withdraw from yona inhlangano then kwaba nomsindo left and right ukuthi kungenzeka withdraw nje because nawe ufuna ukuba in power ufuna ukuba in charge into ezinjengalezo mhlambe to clear the air on that one ukuthi okay mhlambe ungangenanga in details in depth ukuthi mhlambe isizona ziphi izathu zenzeka internally kuyona inhlangano but kulokho okuyikona okwagqama kakhulu ukuthi nawe ufuna ukuba seyikhundleni just because bakunikeze isikhundla esingaphasi kwesasibanibani then those were your reasons ukuthi withdraw uzikhulumela uthi lapho. No, into eyasixabanisa lapha to be honest is not about ikhundla or something. If uzokhumbula kahle azingisho ukuthi sabana ama city ama PR council yabona laphana sasinama candidate ama ward then kunama PR council including former mayor ube kule list yama PR council ubaba Thabethe. Okay. So kuthena kutholakala ukuthi ama ward aswawini swina lama PR city bangena vele ama comrade according to a list like ma PR umsindo wakhona ngiyacabanga ukuthi uyawazi. Then kwaba nalokufici ke sokuthi sebayakhishwa nani sekuthathwa abantu laba bebama candidate emawardini abo bafilwa la iyo into mina engayibona ukuthi it's unfair. The reason being if saswawinile ama ward kwakungeke kuthiwe sokumele kuxoshwe abantu uyayikhumbula le issue yokuxoshwa kwabantu including bo comrade Madela nani iyo vele into yangicabanisa kakhulu nenhlangano mina leyo because according to mina it was unfair because ngokungana valid reason ukuthi bakhishelwane yabona. So it seemed as if kukhishwa laba because kuzanywela laba ikhundla ngoba sihlulekile ukuwina ama award yabona. Mina mfethu I don't think ukuthi into eyisikhundla into engiyifunayo ngoba izogcina seyenza ukuthi ngihluleke ukuba ile into engiyiyo yabona. Yeah, izongihlula le ngoba egcineni ngizohluleka mina ukuhamba ngiyokhonkotha umlungu wakho okuchashile lapha nathiwa akakubhadalanga or uyak ill-treat or something because you have to yes because I have to think ukuthi manje ngiyasebenza nani nasengiya lapha kuye yena ngiyasayithatha ukuthi ngiza kuye as capacity ukuthi ngongenelela nani uyothatha mhlawumbe as capacity ukuthi maybe ngisebenza ngamasipala or in yabona which is totally wrong. Hence indaba yekhundla mina ayingode kabi nayo mfethu ngingode kabi nayo. Yeah.
singene ke 2021 sekahleli umeya. Yeah, no 2021 ukufika kwakhe hayi sibonile ke. Okay, bengisaqala endabeni yama robot ama traffic light and stuff. Uzamile wawulungisa okay kwaba nazo inkulumo zokuthi hayi ulungisa edrobheni nani kwaba ile ndaba ye proof of address yaba imahala kwasolva le ndaba ye liquor shading lebe isihlupha vele yabona. All right. Kunenkinga ke mina ngangihlala ngiba nayo ke. Unogesi wawuhlupha laphana le lento bebayibiza bathi Gronsel lane or something like that inegama leAfrikaans yabona. La kubo Parktown kuya lapha ku Tuto Thebe Vodacom. I don't wanna lie for ugesi walapha now and then ohlupha. Yazama ke le administration engene after 2021 ukuthi kube neline esuka le eya straight kubantu abasakhali ngogesi labantu. Yabo. Kwaba indaba yaselentweni but ke unfortunately uphume abhizi ngayo bengise 7 nini yabo 7 nawundlula kaPule nawuzofika ngapha kule sonto ungene uthi ngifike lapha kune contractor lapha eCampile lapha. Yeah, kunalabe ngiyakhona ayisengiyafika ngiyabuza ke mina ukuthi contractor ngithi kuzowakhiwa mina 7 but no bazowakha iline esuka le iya eRooikoppen yogesi. Meaning iRooikoppen nayo ngisahlushwa ugesi same as benzile ngale line yabo Tuto Thebe. Yes mfethu okay kwaba isuwa nasingabuyele emuva mhlambe noma ungacheka ku Standard on advertise kunala ngavela khona ikahlupha isuwa nalapha enyokeni and yazi ukuthi isuwa akumelanga iye direct emfuleni. It's a criminal case. Yes. Yeah, ikopozela straight but now ngabheka lapha kune contract noma nayithatha isikhathi sayo around lento man uyabona kune ayalungiswa malento noma ngabheka la nawusuka lapho kusendalini endala khona ngathi undlule khokho uhamba ngapha in Boston zone nani ubheke lapha enzansi kuyakhandwa nalapha yonke lento le eMeyaville I think iJohn Street lapha kubhizi njengesuka yayibona nje lento le. And then enye into ngiye ngayo kule issue yama Apollo mfosi yesakhala thina enyokeni kwagcina sebenza Apollo A1 nayo isebenzile ITL A1 mara nangokubheka manje I think it's been 4 weeks back basifakele lama LED thina basuka lapho bofaka eRooikoppen kusemini mfethu yabona. So singakhala ngezinto eziningi. All right, issue esasibambile manje eyamanzi ngoba issue yamanzi yona siyigijimile left and right but into esasibambile but ke to be honest i-administration le ethathe from 2021 iye yasebenza. Okay nangibheka la kule prep ongisebenzele yona kunalabo bafike benza khona emotion of no confidence futhi along the way. 2023 yeah bayenze kwa le history ikhona eyenziwa iANC prior 2023 November. Yeah before le yaba okay yabahlula iLCF yangaphumelela le motion yabo yeah kwaba khona yenziwa iDA emotion of no confidence yabo yenziwa iDA angithi nakwenziwa lento bayavota iANC inama council amaningi lapha kwilento kwiChamber. Okay bamdiliza thina sekumele electwe ilento entsha iDA ayizange ivuma ukuthi ivote neANC ya abstain azange ivote wakhona ukuthi aphinda kuye futhi. Hence he was re-elected. Then njengoba nasekufika le mina I'm a straightforward person yabona I'm a straightforward person. Ama politician ethu abasicabangela thina siyi community bacabangela izisu zabo bafethu bacabangela imfuno zabo angifuni ukunikhohlisa into enzakele manje sinososifwebu lapha to chief whip uchief whip wethu ukuya kule nhlangano yeEFF iEFF if ungakhumbula ngithena ngiqala inkulumo yami ngathi bekuvoting block neLCF hence besinomeya obaba uThakethe ne. So kusho ukuthi ukhongolose uANC uye walanda iEFF ngale madala side yabona baba convince njengoba sekufakwa le motion le nakufakwa le motion iEFF ayisavoti ayisekho kule voting block yabo neLCF nalaba yabona sayivota neANC and nawungakhumbula kahle lapha kwakushiwana nga2 yamalento vele since from
dala kushiyana nga2 yama nakuvotwa lapha kushiyana nga2 iLCF ishaya ANC nga2 ibashaya nga2 yabona but nangathi uyabheka amalento eFF lapha angisakhumbula ukuthi ayingakhe vele already nabaqala benza njalo so kuyi disaster yes all right kwenziwa le motion ngathi nakuvotwa ke vele umehluko futhi waba mkhulu kakhulu ke bamkhipha kanjalo uThabethe okusobala ke manje ukuthi iEFF yayithenjisa ukuthi nina asenzeni le motion invote nathi wena sokunika isikhundla sokuspeaker kwenzeke ngaleyo njengoba namhlanje sino speaker weEFF engifuna ke futhi ukusho ukuthi kucace ukuthi by 2026 siyethemba ukuthi iEFF angeke ibe khona kwi-ballot paper ye-local because obviously sikhombisile ukuthi nisebenza ne-ANC so kumele nje bona ba-announce nje ukuthi malungethu 2026 votela ne-ANC ningavoteli i-EFF angithi into abayenzile vele manje it's simple and straightforward yabo mayibeka kanjalo ke sengifikelwa yini because it only clicked kumina uma during ama national elections like ekuyikona bekuyisifiso sama constituencies amaningi bekuthi ku remove i-ANC then savota ngendlela esivote ngayo then kwase kuba ukuthi kuba nalento ukuthi kuyenziwa this GNU Government of National Unity labo ma cohesion ngazo cohesion or what igama lakho yeah so as umphakathi thina uma kwenzeka into ezinjengalezi because even kwayona indaba ukuthi kugcine kuhleli iLCF uye waveza ukuthi bengawinanga like ukuthi ngamavote vele ukuthi no iwinile yabekwa umphakathi but kube yi decision eqhamuka kubona ezama political parties leyo nto leyo uma ucabanga ngokwakho iba ne-impact engakanani ekutheni iqhuquzele umphakathi ukuthi vele u-engage okanye ube active when it comes to voting and taking serious indaba zama elections mfethu kahle umphakathi kumele ufundiseke because kunento engirealizile yabona ekuyona inhloso yalesidaba yeah kunento engirealizile ukuthi umphakathi kahle abantu sebaba nale lento le ukuthi yabona la ukuthi not ukuthi ANC ngiyayizonda yabona ngifuna ukubeka kucace lo la ukuthi ANC khona yena uzofika vote lapho irrespective ukuthi ubani ozoba umserve kulelo ward okuleyo masipala yabona yabona not ukukhuluma kabi nani singalanda mhlambe drug addict or inyawup addict umbeke epalini laphana as long akulento ANC abantu bafika bavote because bavotela ini iANC hence vele ama ward wonke la election except le indawo zabelungu awinwe yiyo is because abantu balokubalandelela lento iANC but abantu balandelela ini kulapha kuANC mfethu ngikhumbula by that day it was November 2021 uThabethe nakazoba umayor sinala bafethu laba ababhizi ngamathenda nani they were the first person who were complaining ukuthi nangu masipala hamba and bebemebodwe khonini lapha and I'm telling you ukuthi njengoba bekwenziwe le motion futhi bokuyibo lapha bebagcwele lapha echamber lapha yabona so ikunika siphi isithombe lento leyo ebhodi yabona abantu bakithi basihlukumezile yabona ngine company mina nali gama layo iDojo sinala amakhampani amancane sibanenge vele sinala amakhampani amancane azama ukuhluma kunala sike sabane kwakuyoba nebriefing or something la ithuso labo somathenda bakudala labo baziwa bahamba ngeemoto ezinkulu nani sathi nasilapha abantu bona ngebahlali ku briefing nabantu bamakhampani amasha lo sibala sonke meaning ukuthi everything evelayo kumele inikezwe bona under leadership yani iANC so nangelodwa la ngabafethu mina ngivume ngi-encourage umuntu ukuthi avotele iANC as long usasenele mentality le ku-ANC is not all about the community no it's about us ukuthi thina nangabe sizoba nomkhabo sasemncane wami na ungathi ukuthi kancane kumele kudle thina ayavela ama opportunity kusasa angeke ngithi mina ngithi kuwe mfethu hayi ake sinikeze ucameraman nayo opportunity mhlambe lapha abafuna ini ngizomani ngithi kuwe ndoda ufuna umntwana yakhe uyosebenza lapha kunomuntu esimbhekile ohuzukayo ucela kwethu la angatholi lutho angazusile lutho angeke siye ndawo bafethu akukho la sizoya khona angazi noma ngikuzwa kahle na but engikutholayo from lento eshoyo ukuthi the reason why iANC isathola ama seats isathola wona ama ward ukuthi baba makhansela and stuff kusasenalo lovalo lokuthi sasusa iANC kahle sisiphuca umsebenzi even us as a community abavotayo because
kuyiqiniso nje kusobala ukuthi most yabantu abasebenzela umasipala it could be la kwa sanitation abathutha udodi or noma yiphi department ekhona ngaphakathi most yabo bangene ngoba bengama comrades or ba affiliated with the ANC. Would you say mhlambe kunaleyo fear yokuthi most yama households la esakhile ngathi in terms of kuloko provider kahle kahle ba providewa umuntu owathola umsebenzi because so affiliated ne-ANC, so kusasenalelo valo ukuthi if nangempela la ekhaya siba nalokuthi no sesivota different kungenzeka usibanibani kuyena njengamanje osiphakelayo aluze umsebenzi masengene enenye iphathi as administration. Yeah, injalo mfethu. Yabona sekude phambili masona kunjalo. When it comes to lento vele yokuchasha nani yeah yona iwachashile ama comrade which is the good thing because if ungabheka vele most yabantu abasebenza laphana ilaba bebambat ke esikufuna ukuthi noma kuvela ama post akuchashwe abantu abaqualifyayo for umsebenzi yabona akungabi lento okay ngoba uphile lo nyamazi ngizolanda yena umfethu lo mhlawumbe uyaqualify una yonke lento enginganayo mina uzogcina ngokuapply nje kuphela akasas shortlistwa nani but because mina ngoba uyangazi ngicomrade isiyalwa nani ulanda mina uyongifaka emsebenzini sine youth eningabe ehlele ngasebenzi and bana wonke ama qualification ekugcineni kuchashwa kuzochashwa umuntu obona ukuthi lo muntu mhlambe manje una 50 something years nangiqashiwe kamasipala ngalipi yabona. Because manje sengifuna sibalekele ukutheni sigcine sisounda ngazathi we are bashing iparty ethize mhlambe sizama blame konke kwi-ANC mangabe kusebenzisa igama le-right 2021 mayingena i-LCF mhlambe ngokukhumbula kwakho in terms of administration ama-officials via political structure sasinomeya uBabThabethe then bese ngicela nje usibreakele yona down ke ukuza kuyo nje i-administration ema-ofisini. I know ukuthi khona abo speaker abo chief whip and what mhlawumbe usinikeze nje isithombe kulokho ukuthi kwakanjani uma esengene yena uMr Thabethe. Yeah, ku structure sakhe uThabethe uchief whip ubaba uMsibi lo speaker manje lo EFF. Okay. And then mayoral committee speaker kwaku Oliver Phiri we-LCF and then mayoral committee yakhe ngale laba bogesi nani boku uMajozi lo gcina be uspeaker and then uzoba usibilwane ngapha kweze planning and wathi be-LCF bonke laba engibabalayo. Okay. And then kuzoba la ku community safety and wathi kulo sisi we-ATM kusipati yeah if nangokuthi ngibabale kubonke so vele ku structure sakhe boku-LCF kwi-ATM kube EFF. Okay. Ukhongolo sibengekho kuleso structure. Mawibeka kanjalo it's quite tricky ke manje ukuthi umsebenzi ungenzeka ngikushiso yini lokho if lapha phezulu iyona i-LCF EFF ne-ATM but la kwi community esondelene nabo thina ezumphakathi ama candidates e-ANC ama councillors because most ama wards ama councillors akhona be aqhamuka kwi-ANC ukusebenzisana kuba kanjani because it will be easy for ikhansela eliqhamuka kwi-ANC ukuthi lenze sure ukuthi umphakathi ngathini lesabotage imizamo yalaba abale phezulu like for instance let's say kunokuthize bekumele kwenzeke service delivery wise then umefika yena addressa leyo issue ezikhansela kulula for that candidate ukuthi ablame konke kulaba abale phezulu like umphakathi anisivotelanga nivotele i-LCF yingakho kuso yingakho ngingakhona ukwenza so mhlambe would you say lokho kuye kwaba ne-impact mhlambe kutheni into ye-service delivery ibe slow and also kungabi well communicated nomphakathi? Good question mfethu yabona lento ehlozo le ngeke ngabeka igama lokuthi kahle kunabantu la interest yabo is not about the community
but it's about themselves. Ngukilele nto mina ezuthi imngenelela kule forum sinale forum esithi I community safety forum. Kule forum sinamaphoyisa, sinabantu be-immigration labe home affairs, sinama food inspector, yabona ifire, cishe wonke lama stakeholder yabona. And le forum ispearhead sakhona boku councilor uSipati Mdisi. Esingathi mhlambe bokuye uchairperson wethu yabo. Yes. So phecelezi umsebenzi wale forum ezwazi ukuthi abantu ikhale inenge beyifika la kimi ukuthi sithengile lapha ka my friend into expire sayibuyisela bayasilwisa omunye athi hay scrap yard lapha abantu abatshotshini beyabayithengisa lapha ngiyifuna abafuna ukunika but as soon kuba khona le forum yayisebenza bebasibona abantu besiphithiza lokishi lonke singena kuma tuck shop sishone ematown kuma saluni naseyitolo laba be immigration bafuna amaphepha umuntu nakana amaphepha kuba la uyaboshwa sema scrap yard siyofuna ukuthi baya follow yini ukuthi nawuzothengisa yes nani lalela ke uzubona ukuthi leso sikhathi angithi sisebenzela ukuseva I-community asina interest ye politics le kule forum le we from different political parties as ngisho ukuthi umuntu wayephethe le forum yilo seso ATM uSipati and I don't wanna lie. I wanna be sister. She is the hard worker. She is. Lo asesi office bekangahlali office. Siyahamba ke lokushini. Siyawangena asisebenzi ngama ward nasenza lo msebenzi. Yabona. Nini uzothola I-call from the ward councillor thizeni. Ukuthi ya manje MMC nifuna ne ward lami ningainforma. Hawo. Wayizwa le dole. Thina size lapho ngepurpose ukuthi so save community and nasenza ibriefing lapha angithi manje siya share ama ideas ngibese ngiyasho mina ngene phone ngithuke mina nginama complaints so nami senza ama tuck shop nama complaints ukuthi mhlambe Roykopeni tuck shop thizeni esimendeni kophi yabona but angake siye kuyo leyo nasi Roykopeni mhlambe sokuma tuck shop i5 nasisemendeni kanjalo yini I-complaint engene via I-community yabona then nasesambile siphumile uzothola i-call ukuthi yawe yamanda mayina ufuna ne-wording lami lisende that yabo so lento leyo beyiba ne-impact le ukuthi senza umsebenzi thina wokusave community umuntu uqhamuka ngani nge-interest yakhe yena as a-politician ukuthi ne-ward and angazibani lo wathi ama-councillor nama-ward really leyo mina ngisayilwa namanje ma-ward council anis-own ema-wardini ayisiwo wena ama-ward bafethu leyo ngifuna ukuyisho leyo le community ani own le nangabe nibekiwe lapha we can do whatever we want to do because I remember one day saye Roykopeni kunomunye usesogulayo lapha abola ngenza my ukuthathola iambulance enzeni yonke lento le iward councillor la khona nalifika lathi sifuna ne-ward nisingalijelana I-community ayisiyeni I-community naletha ama-complaint kimi mina I'm going to attend those complaint without consulting with you because labantu into yokuqala into enza ukuthi bangani consult it's because never fail angikhethi inhlangano lapho ngikhuluma ngama-ward council kuzobe bese uba i-ward council la semaplazini leboholo emndeni you're not doing your job umfethu now so but asikho lapho sila kulento yabona hence ngithi I-community bafethu come 2026 let's be wise angifuni kuba i-council mina angisoze futhi ngivukile ngifuna kuba i-council but bekana abantu abanisebenzelayo yabo so iyangikwatisa lento lemfethu iyangikwatisa ukuthi nangabe kuzothiwa kunenkinga la ekhaya uyangibiza wena eBhuthiphelo la ekhaya sinenkinga so uyandlula yena ngendlela mhlambe sikabona kunama ambulance okunani or siza nga something or mhlambe kungena imoto la yashayisa ibonda lawa sesiliyakhiwa instead ukuthi abe concern ukuthi ngingasiza ngani mina lapha azothi sifunane ewardini lakhe singamconsultanga nayibona impilo esiphila phansi wayo nayibona okay then ngicela sibuye kule lento ke lento esikuyo executive mayor wethu mhlambe asisuke nayo lapha kule motion of vote of no confidence ya 2023 uthi ya proposal yi-ANC or that one ya proposal yi-DA yeah khona yokuqala ya proposal ANC ya fail khona ya proposal yi-DA but nasekumele futhi kuvotelwe enye imayor nangikhumbula kahle kwakusekhona umhlonishwa uAubrey Mabuye ube candidate yena as mayor for ANC so i-DA dokuyo yayefakile motion azange futhi ukuthi ivote yeah ngithi yafaka imotion ukuthi
ifuna ukuthi ikhishwe uThabethe. Thabethe, Yeah, but nasekumele kuvotwe azange yona ilethe candidate la ukuthi nangu uzosimela as umeya yabona. Kwavela iANC, kwavela futhi iLCF. iANC yavela ngoAubrey, iLCF yavela ngoThabethe. But manje iDA le ethe uThabethe akaphuma azange ufuna ukuthi ivote neANC ukuthi kukhuphe kuAubrey. Ya abstain from evoteni then waphinde wabuyela futhi uThabethe. Oh yeah. Then sithathe from 2021 November till this week. Till le motion. Yeah. Yabona lena yona nami ingisurprise. Yeah. I-proposwa iyona yiphi inhlangano ke this one? Le iproposal iyo iANC. Okay. But by propose after ukuthi bazile ukuthi bathena abajikela ngale bashayela iEFF. Oh, already they know ukuthi kuvele. Yabo bazonqoba. Mara mfethu yazi kokunye ukuthi nasenza izinto vele asizenzi ngoba sicabangela icommunity yabo. Kunelento lapha ene something nayo like le tank lamanzi if ngikhumbula kahle ngathi bathi Kiser reservoir something lapha na vele bokuloku kubhizi kwakhiwa elinye itank lamanzi for supply le indawo iseduze ngeke ngaya esibhedlela mina lapha ngiyakhumbula kunala kunama complaint ukuthi esibhedlela abanamanzi nani so but community angithi I blame isibhedlela. Yeah. Ngaya esibhedlela lapha ngathola ubabudladla uCEO sahlala phansi sakhuluma wayindlala nje na indaba khona ukuthi no, is not a responsibility esibhedlela umasipala mina abasupply nani. Hence le administration ephumile beyifokuza vele njengoba nalapha eKiser lapha sekwakhiwile nje kunale le tank elikhulu eliphezulu lapha but ke yeah le administration bayikhiphe it was on the right track yabona. Okay bayenza ke le motion yabo but nayo nabayenza na uthi uyalalela lapha because ngangiyibukele live ngathi nyala lapha ngathola kugcwele kakhulu ngangiyibukele live la yabona but bayenza nababeka izizathu babeka lezi zathu lezi ezahlula bona yabona. So but because ngipolitiki yayazi ipolitiki yayazi ingakho ngithi mina okwamanje ngoba bokuyinto yabo yalapha eChamber ibavumile nani mfo yabona mina ngisebenzela ukunite wonke umuntu is either umhlophe or umnyama. The main important thing i-community nomasipala wethu ukuthi abe right. Okay. Mina noma kungathiwa uqhamuka nanga umlungu uthi kimi hayi mina le ndlu ngizokwakhela nani angeke ngithi hayi ngoba umhlophe wena angifuni ukuthi ungakhela ngizothi woza mlungu wena ngoba kudala ukhona ohlule kungakhela hlala leceleni. So i1 into esishaya i1 sike saba nama by election ngale eWard 4. Yeah okay then kunomlungu wayi ku Freedom Front Plus uya resign waba independent yabona. Ngase ngiphusha icommunity ukuthi asimvoteleni for one reason. Lo mlungu lo yamfo yabona bokungathi noma ngo8 ebusuku na ukhala wena uzothi ugesi descended bengimfonela mina ngize ngimthethise manje uzobria la afike la sifokane mara uzonza show lo gesi uyalo. Sibe nama councilor thina ngale angazi from nini akazi qhamukene lodwa mfana asikaze sibe nama meeting yabona. So inkinga yethu abantu asibheke umuntu lo osisizayo sigijimisa labantu laba esazi ukuthi nabangathi manje phela oze River Park nase kumele ngiyovotwa ngithi mina votela nangu umuntu uba no benefit kulo muntu yimi lo bizo le River Park wena ozolesithathu unenkinga mhlawumbe imvuliyana uphephukele nani awusizakala benefit ngalutho. So ipolitiki akukho la izosimukisa khona akukho la izosimukisa khona. Inkinga iningi la ngaphandle mfo coming to the point le ukuthi as a person is community angisebenzi mina vele into eyiningi angikhona ukuyihlanganisa ngisebenzele mina community. I think ngiqala kuba active from le bo 2017 kuza ngapha. Yeah. Ukuthi noma kunabantu abashonelwe nani akekho umuntu oyekhona ukungisiza mina yabona. Ngize khona ukusizwa mhlawumbe abantu abasemasayidini laba bamamoshari nani umuntu ushayelwe nani kule administration lebe ikhona manje njengoba bebalapha bengikhona mina ukuthi ngangena mina direct ngikhulume noma Joseph phone umuntu ebafu yazi kunesimo so athi kushoda ini ngimtshela or nakathi kushoda malini ngimtshela ukuphi lo muntu ku LCF ngibese ngiza kulo sesi
yabona kahle lo ses angisi even angazi ukuthi president ye ATM uthi ba yabona lo ses lo noma nakusasa nakungathiwa akabe kokuba me hayi ngamcampaign ngihamba ngqono mina lapha naso mfethu angifuni usipati mndisi hayi lo ses lo she's a hard worker lo ses lo mfethu lo ses lo naye ke bokungana lento ukuthi mina ngangikhampini LCF nani bengimtshela ukuthi yazi my sister kushoniwe endaweni so athi bafuna ukushoda ngimtshela kunalamo sahlanganisa ibhasi naye ngama last minute kushoniwe somewhere kwahlanganisa indaba yebhasi wayikhipha imali yebhasi baba yabona so yabona lo muntu lo interest yakhe ikuphi iku community not entweni eningi yabo so sifuna abantu abanjalo yabo sifuna abantu abanjalo not umuntu ozothi okay njengoba ngisho ukuthi naye majosi okay ubabuthabetheke naye sengimhluphe vele kaningi ngikhumbula kunalasa khona Smoke Gross abantu abashelwa umkhukhu I think kwakuyi 4 years back before by ngathi nangindlula ngase ngikhohliwe bayangibingelela bangibiza abantu sakhumbula ayitsashelwa nasilethele impahla nanani bhengi ngiyabheka isimo sikabi right ngiyamthinta ngithi ndoda sakhumbula nini sahlangana edrobheni senza igrosa samukisa lapha samukisa enyelokishini so then i-interest yalabo bantu ikuphi community that what matters the most bafethu not ukuthi ngizothi nanginemali or ngisesikhundleni thizeni sengiyanthatha nonke asambeni siyonatha sihlala lapha sikhonje leso sikhathi kunogogo lapha lo gogo akana ngisho akanani mfo akananto yokudla manje ngoba kuzoshona ilapha ayisebenzi kanjalo from konke lokho sokuvezile I'm picking up something ukuthi kuphinde kunqabephi uveza umsebenzi osowenziwe ubabuthabethe nangempela okunye kwazo lezi zinto ezivezayo izinto esizaziyo ezomphakathi okanye abanye bethu abazaziyo kanti mhlambe mawucabanga isalephi lento ukuthi lokho kuyikona okwenziwayo ku communicate down to umphakathi kufinyelele kithini ukuthi okay as much as singakhona ukwenza konke manje okuzidingo zenu but nakhe sesikwenzile nakhe sikwenzayo into ezikanjalo when it comes to communication isalaphi and irresponsibility kabani mhlambe ukuthi information enjengalena igcine ifinyelele emphakathini okay we also like trying a little bit as Liqwa Community Network ukuthi si bridge leyo gap because ukungabi nolwazi kwagona kuye kusilimaze kakhulu ezomphakathi sokuthi si frustrated nje size simoshe lokho kunye ku right sikwatele lokho esicabanga ukuthi akulungiswanga kanti sekusele like few minutes ukuthi kulungiswe lokho esikwatele ema officeini ucabanga ukuthi bayilahla kuphinda baye communication ekutheni babe more transparent ngezinto ezenzakalayo for does indaba communication lento le isuka lapha etafuleni lapha okay uparty A nguparty B party A uphethe phezulu party B woseduze ne community yabona yes and manje kube bese party A1 bese kwenza sure ukuthi kuba ne channel e right ukuthi whatever ama changes or nani kwenzakala kuyafika community but ekugcineni uyile inhlangano yale skip osigcokile ngile inhlangano yale skip engisigcokile ungiphethe mina ngila ku community nangabe wena uzobeka idate ukuthi uza community angithi futhi sizibana nalama WhatsApp group ngiyaba influence uzoza ewodini or eholweni sithizeni lapha I community will turn against you because mina ngiyaba influence the reason ngiba influencer ukuthi you not from the party le mina ngoyo yabona so kunguthi wena ukhona lapha let's say mhlambe uyimeya ngikhansele ewodini wena uyimeya inhlangano thizeni iyashaya lento leyo and nina ngifika lapha mina wena labantu sobafunza ushave lapha ukuthi hayi lo uyeza nakafika lapha this and that because into yokuqala nawuzofika ewodini mina as ikhansela yimi okumele ngikuthule ku community yami yabona ukuthi hayi community nangu umphathi this and that so lento igcina senza negcineni kuba nzima kuwe ukuthi uhambele amalento ngoba cishe into yacishe yathi uhlukumeza ilento iLCF nayisasulu ngoba sasikhala ngalento ukuthi ayisaveli ku community but bokune reason mina ebengiyibona ukuthi influence was too much mfethu yabona nawu ukungena nje kupolitiki nje 3 months nyana ungene nje uqhelo uzawubona lento engisho ngaphambana khanda linga try because phela after konke lokho esengikuzwile no leyo ukuthi cause benginokuzibuza isikhathi nesiningi ukuthi hawo ubabuthabethe bekumuntu
beku easy ukuthi access ungaphambana nje naye la estradini nje kungasho ukuthi okay we understand ukuthi sekana ama responsibilities nama duties amaningi because of umsebenzi ne position eseka kuyo, but even through ama structures awo umsebenzi wakhe bese kungasekho lokho ukuthi uzozwa ukuthi umeya ukhona sekwi section esoku wade so bengilokhu ngibuza ukuthi seka sabani because ubekwe yithi seka sabathina futhi, but mawuveza leyo ukuthi ekuyibona aba communicator nathi ba communicator lokho ngathi okusenza thina ezomphakathi sithene against laba abale phezulu, then lokho kwenzani ku compromise i-safety yabo uma beza la emphakathini, because I was surprised with how all of a sudden uMr Thabethe mase yadinga ibhame ezingane duze kwakhe kanti sesimenzeni. So usungiphendulile kulelo side. Yeah, but ke futhi asingaphindi ke sigxeke konke yabo. Yeah. Then nakuona ama ward council esinawo. Yeah. Mhlambe before ungena kuleyo unalo ulwazi lokuthi sinama ward awungakhi la eLikwa and also ayingakhi angaphasi kwayiphi inhlangano, not sengaphasi kwayiphi inhlangano but ama councillors enhlangano ethize into ezikanjalo. I think sinama ward awu 15. And I think 3 ward 4 we independent, ward 10 ward 10 the Freedom Front Plus or something, then kube ward 8 between ward 8 and ward 10 khona Freedom Front Plus khona eku DA, and then the rest akukhongolwazi. Wow. Yeah, and then okay ngengagxeka nje ukuthi ama councillor thizeni, but ke khona futhi kube khona ama councillor nje ngifuna ukusho nje ukuthi hayi umsebenzi wawo ngiyawunqoma labana abayema ne community yakho still futhi abangaphasi kwalani ANC. Yabona kune councillor le ward 3. Yeah, hayi alifakwa kulo mama bathu maphaseka mara into engiyithandayo ngayo uyayifela i-community yakhe lo mama lo, hayi uyawufela umphakathi wakhe. Kube khona ipantsula lapha e7, I think ward 7 utsana hayi lengwenya le iyasebenza nayo yabona. Angisho ukuthi abanye abasebenzi, but abantu esenganotiza nje ukuthi laba bantu they can go day and night for i-community yabona. So ngeke sithi bonke because isikhala nge-ANC sithi bonke abasebenzi. Mhlambe usaveza leyo khala nge-ANC asikuphinde sikugcizelele ukuthi akona ukuthi sinale sit down ngenhloso ukuthi sibheshe i-ANC njengoba ngingaveza na earlier, but ekuyikona okukhulu ukunikeza lo muntu osekhaya lo ozibuzayo kanti kwenzakalani i-information and breaking down izinto ngendlela naye azo understand by bringing forward lokho sok highlight lama issues nani nangendlela ulwazi onalo kuthena ezinye zezinto ze resolve kanjani, because ivele iqiniso lihle akuona wonke ama ward councillors esingathi awasebenzi kanti futhi akona wonke singavele sithi ayasebenza. We know ukuthi there are those ward councillors abawenzayo umsebenzi and ne community okanye umphakathi abawusebenzelayo nabo futhi bayakuvuma lokho. So ngiyathokoza mawuphinda uveza ukhipha ngomlomo wakho ukuthi there are ward councillors from yona i-ANC le abaningi abakhala ngayo asebenzayo futhi nje okuvisible nomsebenzi wabo. So yeah, ngifuna ukuya kule issue ukuthi executive mayor wethu esinayo manje okay mina ngijwayele ukumiza ngomakhabishi uzangixolela si close vele sinaye futhi yabona, because very much sesithatha from this current situation siyafonelana na yonke lento and stuff, and I'm not against yena yabo lento ngake ngayisho kwezinye ikhulu za ANC ngiyibiza ngegama Mr Mngomezulu mangaphosisa. Yeah, Mngomezulu. Yeah, i problem yami i1 yabo lenhlangano le bangakuthatha manje bakwenze umeya or something, but then i-control yonke kunabantu abakucontrolayo le, and ucontrol abantu abanga understand i-situation yala oseva khona ukuthi kunjani yabona. Yeah, so yinto eshayayo le nabangazama ukuthi batshintshe lento le ukuthi okay kuthiwe Makhabishi siyakunika umeya isebenze ngendlela yakho, ungaqhamuka umuntu esayidini ukuthi lapha senze so. Yazi if wabona lesikhathi vela athola lesikhundla sokumeya kunabantu bese bavele ithombe lapha wabona ukuthi okay ke madoda vele naba labantu sasazi vele kwakudala ukuthi yabo yiba so uyayibona lento le.
vele ekugcineni uzosiphusha isipani sakhe do yena azofuna ukuthi asave community ngale ndlela ukuthi sibe nale trust kuye but kuzobe kunalabantu la esayidini abanye abantu bamcontrol abambhekisale nale so yinto eshayayo leyo ngizophinda futhi we not against ANC yes but ama policies laba abasebenzisayo yiwa sikhawathayo nalento yalabantu bamathenda le yinto esishayayo leyo because the first thing waqala wena kwathiwa ubafona ngisitholile isikhundla lapho into eso ngiyachamuka mina mandoda phela ngithi uyazi manje uzama kanje indoda uyazi kanje usho ukuthi already wena so ama favor yabo but yeah that's how it is mhlambe sesiyele kuyigoqeni nje ingxoxo yethu kulabo bakhona usovizile ukuthi executive mayor uyena Mr Mgomezulu then mhlambe uphinde usinikeze coming down so far I don't think ukuthi i-mayoral committee yakhe usebayigqokile yakho kwamanje kusesewuye no speaker so hopefully ukuthi kungasikudala sizokhona ukuthi sithole i-mayoral committee and what I wish for sikule forum community safety le position le yayiphethwe usesipati ya change ayinikwa u-stalls akamana sifakele umuntu ozokhona ukuthi abe active because beyingasebenzeli thina as lama stakeholder khona lapha but beyisebenzela i-community yabona so the main issue ukuthi akunandaba nezinto eziningi mina okay nangapha egesini ngapha ku technical afaka umuntu ozolalela because nalapha egesini mina bekunalento ukuthi ngingena straight kuye lo muntu uthi man endaweni so kunenkinga so yabona manje seyizoba umndende ntolo ukuthi vele umuntu onganaki nje yabona ukuthi uyakhala lapha nani but ukhona lapho ubekiwe so yiyo nje the main thing engikhalisa ukuthi ku mayoral committee yakhe akamana sibekela abantu abazosilalela nokuthi balalele mina but basilalele nasikhala ukuthi abantu abachamuka nezikhalazo nangabe sothi kunenkinga so siyazi ukuthi on Tuesday or Thursday so attend leyo nkinga leyo umuntu ozothi uyo WhatsApp phela 7 years vela lokwakuthi kanjalo angayifundanga nokuyifunda lento yakho ayisize mfethu ayikhawathi mina but ikhawathi community Mr Mlotshwa ngasho ngithi sekukunengi ke mina esekuye kwangicacela nje ngiyathemba even our viewers at home nabo bacoshile nje information ukuthi kwenzakalani because ekuyiyona futhi inhloso yayo lesidawuni esinayo namhlanje ukuthi uma sinalo ulwazi it's even easy for mina as ilunga lomphakathi ukuthi ngicheck ukuthi okay uma kwenzeka so mina la ngikhona kanjani ukwenza umehluko obani engikhona ukufinyelela kubona kulabo abanamandla into ezikanjalo siyazi ukuthi nikhona ezingenelela nikhona organization lo show okanye i-committee le community safety ukuthi sifinyelele ebantwini abaso cishe kuyinto elekhayo ke singenalo ulwazi layo thina la on the ground noma sifisa ukuba active but we don't have ama channels are right ukuthi sigcine sikhonile ukuthi senze lokho okuncane singakhona ukwenza ezamalungu omphakathi so ngibonga kakhulu mhlambe futhi sesivala uPierre Mlotshwa na kulokho involved kukona siyawugoqa unyaka ka2024 ikuphi nje ungathanda nje ukuthi ukuhighlight mhlambe eyintweni ama quest ake angena ngakuwena becela usizo ukhulume nabo abantu oye ubasize and also going forward as uPierre and also as ingenelela and other things involved kuzona ama programs akhona nama projects akhona nje ongafisa ukusazisa kwona. Okay, when it comes to ama project so far awekho ama project akhona but ke kunento engizoyicela nje hopefully mhlambe le podcast ngathi ngabukwa abantu abaningi we will try ngicela ukuthi abantu bakhuthalele lento ukuthi babhadale ama funeral cover I think a week ago ngibe nale nkinga ukuthi kunogogo ewashona emaplazini yabona so unfortunately lo gogo una 2 years angasayibhadali funeral kwathiwa police lebekayibhadala kuba inkinga ukuthi angcwabeke lento simple lena ungabhadala maybe 100 rand or 120 or 200 rand iyashaya lento leyo yazi ngase kuthiwa umuntu ushonile mfethu ulaphana ifamily uyafika efamilyini abana lutho so ukuhamba kokode eminyango eminingi kuyasishaya
Okay, akhona ama-funeral wathiwathi anokungisiza lapho nalapho, but uyabona ukuthi ekugcineni nabo bahlala la, and ama-family nawo akhona exist, abafuni ukuthi i-family member abo ingcwatshwe as i-paupers funeral, ingcwatshwe e-government. Noma izongcwatshwa e-government iba i-process, uyongcwatshwa lo muntu I think after 8 months, yabo. So iyasishaya lento leyo, bese sixwayisa futhi nabantwana, not abantwana kahle kahle, abosisi nje nabobhuti. Ake niya ukuvuma ukuthunywa abantu eningabazi, umuntu afika kutshela ukuthi akunike something athi ngiyele lapha, shiya ifoni yakho ngibona ukuthi uzobuya, thathana le card lasebhenki ungikhiphele imali engaka lapha, shiya ifoni ngibona uzofika lapha, le card alisebenzi kwakusebenza, na uphuma uhambile nawe. Siyazama ukuyifundisa lento leyo, abantu they can't understand. So sikhathele ukugijima phansi phezulu, izinto esiloko sitshela abantu imihla namalanga, kube i-issue yama-ID. Bafethu bomama, uthola ukuthi umama akana ID, umntwana wakhe intombazana akana ID, lo mntwana intombazana sekaze una 2 yabantwana, ngoba kasakhona ubatholela ama-birth certificate. Khani izoqhamuka ukuthi from le kumama i-ID ayikho. Le process okumele uyithathe, uyoshona kuma-social workers, kumele bayoshonela entweni bo-ML or ma-interview. Yes. Yo. Kanti kungake endila nakho? Hayi kukhulu mfethu, ayiyazini. No, kumsebenzi esamele siwenze kwathina ezilikwa community network icishe sekuyacaca ukuthi yes, ukhona mkhulu kwamele nangempela siphushe. Kunzima kunjalo ukuthi into enjengaleni igcine yenzekile. Mhlambe nami sengiveza nje ukuthi with the little bit that we have as a team, we are really struggling, but okusalayo ngokuthi siyakwazi ukubaleka kwalento le esiyenzayo njengamanje siyenzela umphakathi. Because kungalula nje ukuthi mina ngingulebo ngivele ngiyekele nje ngithi cha hawa kanti ngiyifelani na, but sengiphushwa yini nami uthando lokuthi umphakathi wethu ube nayo lento ukuthi usizakale, ufundiseke, okuyinto nje engipassionate ngayo kakhulukazi ukufundiseni nje umphakathi ngezinto engakhona ukufundisa ngazo. Angiyena umuntu onolwazi olungako, but bakhona abantu abanjengana abanolwazi nestemlotshwa esizobasondeza on the platform, siqinisekise ukuthi umphakathi waseLigwa nangempela uyayithola information, uyakuthola ukufundiseka. Sizocela nani ningakhathali nenibambisene nabo kuthi. Yeah, no, ngiyabonga mfethu. Then kokugcina ke kunesicelo la esikhishwa umasipala regarding lento yoku-update lama prepaid meter. Cause bathi nge-24 November angeke asawuthatha ugesi if unga-updateanga. Bawashile kama-contact is 087 056 9505 or WhatsApp 060 805 5616 or ungangena ku-Facebook page yeLigwa uzothola yonke information. Because by 24 November if ungayi-updateanga le prepaid meter lena bathi ugesi na uthenga vele ngakhona kungena. The reason enza ukuthi ngigqugquzele lento, kunomfo ebengikhuluma naye ekseni uthenga ugesi eSpar, ugesi wakhe lawuthengile uthi vele uyala ukungena bathi aka-reprogrammele lento. So abazama ukuthi benze njalo before, ngoba after lokho kuyoba nenkinga, siyophinde sibe nale nkinga ukuthi sizoba nama-complaint amaningi regarding lokho. Then ngibese-ke nasengiyivala-ke maybe before udlula ukhuluma ngama-prepaid what yilama smart meter langaqeda kufaka. Yes, isho njalo, but nabangaya kwamasipala lapha bakhona uku-assisteka ukuthi bakhona ukuthola more information, or nabangena kule WhatsApp number ngibanikeze yona ukuthi bathole information eningi ukuthi imaphi amalento kumele ukuthi ba-reprogram. So angazi noma sengingayivala na. No, ungayigoqa futhi. Yeah, no, nasengiyivala. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngethuba elinginikeze lona. Lana it was not about ukuthi mhlambe sizogxeka umuntu uthizeni or sinyathela umuntu uthizeni izinzwane, but most of the people were surprised ukuthi kwenzakalani kamasipala sebana mayor entsha nani. So we try to outline that thing, because ngaye ngabhala nami ku Facebook, then respond abantu baba Mngomezulu, mayor wethu mfethu, ngicela uzame ngakonke okusemandleni ukuthi laba abuthabetha shiye khona, zama ukuthi uphushe. Ngiyazi ukuthi ama-challenges maningi, but ke zama ukuthi upushe for priority yakho akube community. Baba uThabethe, hayi umsebenzi wakho mfethu uyabonakala, angeke sesikhohle ukwenza leLigwa. So from now on okuningi kuyobonakala 2026 ukuthi kwenzakalani. Nangabe uMngomezulu uyoba siphethe kahle enza into efuna i-community, sizokujabulela lokho, singaqhubeka naye. But nangabe kusazoba yilento leya before 2021, hayi Nkosi yami, hayi somane sishweleze sibone ukuthi siphuma ngayiphi indlela. 2026 kuzoba nama local elections.
cishe thina iziplatform ke sisazokusebenzisa nje silokhu siqhubeka si-enlighten wona umphakathi ngolwazi into ezikanjalo nasekutheni bakhona ukuthi ba-understand ukubaluleka kwayo lento yokuvota nokuthi bazi ukuthi bavota phezu kwaziphi izathu. Uma nisasekhona Mr Mlotshwa siyacela ningakhathali nibambisane nathi la nisidinga khona. Sicela nje ukusho ukuthi si-platform emphakathi as i-LCN Ligwa Community Network and sicela ukuthi nisisize ekutheni sikhulise le platform. Otherwise siyabonga kakhulu for honoring us with your time, like awukwazi kukhulu kangakanani ususenzele kona. Thank you Mr Mlotshwa. Ngiyabonga kakhulu.